Mario, čestitke, visoka zmaga, odlična predstava, na koncu 4:1. Hvala prvo na čestitkama. Pa dobro, rezultat je dobar, zabili smo dosta golova. Moglo je to možda biti bolje da smo bili malo mirniji u posjedu i da smo malo manje grešili individualno, ali možemo biti zadovoljni. Prva je utakmica s novim trenerom, tako da bilo je dobro. Danes ni bilo navijačev, ampak vseeno, bili so na glavni tribuni, verjetno je veliko lažje, ko so navijači z vami. Pa dobro, nisu bili na svojoj tribini, ali popunili su ostatak stadiona, tako da je bila lijepa atmosfera. Na koncu je bilo sporočilo njihovo: zmagajte derbi. Daćemo sve od sebe. Derbi je nešto posebno i trebamo se sad dobro odmoriti i dobro pripremiti i onda vjerujem da ćemo pobijediti u Mariboru.